Glumac Milan Pavlović publici u regionu najpoznatiji je po ulozi Dine u seriji Lud zbunjen normalan. Dino je mnogima bio jedan od omiljenih likova u seriji, koju je napustio 2009. godine zbog neslaganja sa produkcijom. Desetak godina kasnije Dino izgleda nešto drugačije, a fotke sa nedavnog druženja s njim na svom profilu objavio je glumac Enis Bešlagić. A ovo je Milan Pavlović ili Dino Mehmeda Mujkić danas, 10 godina od kultne uloge u serijalu Lud zbunjen normalan. Milan Pavlović danas uživa u popularnosti koju je stekao ulogom Dine Mehmeda Mujkića u pomenutom serijalu. Najveću podršku pratitelja ima u vidu prepričavanja humora kojim nas je sve nasmijavao baš Milan kao Dino.